big contest la so seperti ponji aphan nilitum hirjir musical society hin pen patir bi pondo la se la bang solong ki bang jia ben pada seperti jia ben kado we pon me ese ni ko men hirjir mi pilo la pen fransi ke choroji lake dak ngare sonin so terang elarane alang litum patir bi pon pen nilitum han masuk platform na bi pon pen hirjir musical society atau menjakong orang di konven nilitum suri ekadong pa jilo laban se nadan thei ponok po hala stage lo nala ma stage lo si perform po laban dak seperti di band hong mana na mane nil expect lo kelo wing pen da bang po las bang so ako proses lo kado we band members laban kado we clamor bet abang pu bang phi Muhammad min churu paro pen mainly ke labang so putak nili tu ibang ke manili to I on behalf of the Hirjir Musical Society would like to felicitate all the band members who are participating here and also is memang satu bangga ko an ma ke do tu band members ba avedat tame akimi pen ki sing tu ye phan better upliftment aphan kiseng pon pen kapaklang pon pen aphan kuan maga methang experience methang ke thek kire kon maga do labang su music ahin pen sapaklang pon thek polote isi upliftment do lapen isi kachuru ninga ko madu ta do isi pen lana melo polte hara classical tang pene to ahok lata ahok pet lo kami western music lata isi taste do so let's try everyone magale madi ase labang so putak ilitum paprang panote for example hornbill festival lapen hala music festival la lapen falcon festival ata hala ta music festival di kalimadi lasi hala bang so festival ta lason tak lo ilitum ta lason la pangbada melpulte la an susi ilitum la bang so festival la pana prang ke ponji ban borindan po are bang adim le biun polote people si ilitum dim biun le po di lasi labang so putak ilitum kabor I ponji pan ilitum frank ponanji and especially nili chorong tu kofat niji tulipo elarone mate Langpher Fest sun so tera laktoman chorong tu pe ate nilitum pan ba ilitum ka jo chang karbiang long mate Langpher havara long ilitum pan la sona platform la pen la sona ver sign nga pe pon la ke chorga mule ninga klong pen jo hele che thans tam lasi nona bangin nili puji owe ke medum thunon claim non laben labang so kam claimon ke thek spirit name thang talent cepaturi doan hong kacewan pamatan bong to ko chung kacharum avoge jongai charum da suang de sio ati moda ti tu ba sa sar palam the lasi labang so armuta hong chemana hong charumot asuang chan po lalo nilihin malam pesi bang labang so battle of the band ge ini ge Langpher Fest 30 11 31 pusi si kolosar ni arani kolosar jo bang si labang so battle of the band labang so events bang mainly ke 31st of January 31st January achitlo 31st January ani desido po so contest bang lapan ajo gali anarlo pasoji anarlo mate ane gangsa 2:30 base chengpon po ase lapang so ke cheng pen kapat patangi ke ni 7:30 ba 8 malom ge bang so events patang der aso contest bang ke bands ta penangan chetong ji ase bang so bands ke chetong hut kado ko be aphan pusadame ni glom ni hejori pelo un an ang dum level best perform no contest masih ki haim ta result molong prize money bang kon prize money bang ke first prize lage winner among 25,000 pen second place bang no la second runners up bang ke 15,000 la pen third mane runners up the second runners up la bang no 10,000 but third place the big I mean individually to la best guitarist do best vocalist do best bassist and along with a best drummer kada we included 50,000 bangala first runners up second runners up and winner 50,000 song was provide
la pela individual price bangke khala botu yes ke milin ma amlo চল মা চল মান চল egela ga chune ka চিনি দেখো লাই পাতা আমেলো চল বানাই langsung dulu mene like dulu list dulu